Pozdrav Raja, šta ima, gdje ste mi, kako ste? Evo Šapi iz live-a. Da vam dam onako brzinski recept, kratko i slatko. Tako, evo, pravila sam, ljudi moji, ovo su šapi sa kokosom, a možete umjesto kokosa staviti i orehe. Ovo je fantastično, stvarno, probajte napraviti recept. Recept vam je na kraju videa, neću vam pisati ispod da se zamaram, imam ga zapisano u svesci i samo ću vam ovako u videu snimiti. Ali evo da vam pokažem. Gledajte, sad ću da zagriznem. Ljudi, ove šape se tope u ustima. Znači stavite u usta i istopi se, uopšte nestane u roku par sekundi. Evo ovako, napravite smjesu od tih sastojaka koje sam navela u receptu i brašna nisam vagala, odokativno je, znači dodajete po potrebi. Ne smiju biti pretvrde, ne smiju premehke, nego da se smjesa odvaja vama od ruku, ne smije da se lijepi. I na kraju sam ih stavljala, moram da perem sad ove kalupe. Stavljala sam ih u ove kalupe, nisam znači ne ih natrpati skroz da prevrše se, nego malo ispod rubova, milimetar ispod rubova. I stavite da se peču. Ali ja ove nisam premazivala ničim, a možete ih ovako uzeti na prst malo ulja i premazati da se ne lijepe. Ali ja nisam premazala i nisu se zalijepile, tako da, eto, to je to. Evo vam recept. Recept vam je, znači, ovo tu. Evo ga. Probajte napraviti i mislim da će biti top, da će vam se sviknuti. Slobodno pravite odmah duplu smjesu. Ništa, lijep pozdrav od Balkan kuhinje. Ćao, čao.